ngapde sobai pi ke parlo ke bistanat ban pe yakre ka video ha ke channel nadu ka arf kundai tarik jong tau benai an sedang ka jingialehkai jong ka round 16 ha ke ka euro arja arf saw ka balong ru ka jingialehkai ke itnatam hadin balakut ka jingialehkai jong ka group stage ha ke ka euro arja arf saw bat ha ka arf kundai tarik jong tau benai an sedang no ka jingialehkai ha ka round 16 jong ka euro arja arf saw ha ka baka Switzerland kan sa ekun Persia ya ka Italy ha ka por kundai laipo pm gadba haka laipo tarik jong tau benai haka por khat ar laipo m ka Germany kan sa kun Persia ya ka Denmark bat haka laipo tarik ubnai jun jong snem arja arpsau kata haka por khandai laipo pm ka England kan sa kun Persia ya ka Slovakia bat kumjuru haka si tarik ubnai Julai haka por khat ar laipo m ka Spain kan sa kun Persia ya ka Georgia bat haka si tarik ubnai Julai haka por khandai laipo pm ka France kan sa kun Persia ya ka Belgium bat haka ar tarik Julai haka por khat ar laipo m ka Portugal kan sa kun Persia ya ka Slovenia bat haka ar tarik ubnai Julai haka por khandai laipo pm ka Romania kan sa kun Persia ya ka Netherlands bat haka lai tarik ubnai Julai haka por khat ar laipo m ka Austria kan sa kun Persia ya ka Turki bat nap deng kini ki jingialehkai jong ka round 16 haka ka euro arja arf saw ki jingialehkai ki bak shong shit bat ki bakam itnat kadai haka ar kundai tarik jong ta ubnai haka baka Switzerland kan yakun Persia ya ka Italy bat haka laipo tarik jong ta ubnai haka baka Germany kan yakun Persia ya ka Denmark bat ka jingialehkai ki bakam itnat shu kadai haka tarik ubnai Julai haka baka France kan yakun Persia ya ka Belgium haba pai shaka jingialehkai quarter final haka ka euro arja arf saw kanang ham itnat shu haka baka France ladakan job ya ka Belgium haka round 16 kan yakun Persia ya ka Portugal ladakan job ya ka Slovenia bat ka Germany ladakan job ya ka Denmark haka round 16 kan yakan du Persia ya ka Spain ladakan job ya ka Georgia bat ka Italy ladakan job ya ka Switzerland kan yakan du Persia ya ka England ladakan job ya ka Slovakia bat kumju lada ka Turki kan job ya ka Austria kan yakan du Persia ya ka Netherlands ladakan job ya ka Romania te parlok ngin sapek na pedeng kini ki kan driu tli kiri ki ai ki art li ki tim ki ban yorung sha ka final ha ka euro arjar ar posaw bat na kini ki kan driu tli ki tim ska ai ka favorite team jongpi ka ban sayo Korea ka namladu ha ka euro arjar ar posaw te parlok tang kini ki kubor ngangai ba plus ngautu ngin sa kendu hakway pat ka video kublay shibon.